keduanya adalah ini tentu waktu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita ngade baca de imam na, lah kita ngade talingo wa. Tu nampak lu, kan mau kau datang ngade talingo. Jadi nan 6.666 ayat, asalnya 7 ayat. Nama yang 7 ayat, Bismillahirrahmanirrahim, cie, Alhamdulillahirabbil alamin. Etong nah. Senang lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Dinan 7 ayat ko dari malo asai kongko. Nan 7 ayat ko asai dari Bismillah. Tu mangko ndak boleh awak tinggal Bismillah dah. Kini kan ugang lah banyak nagata. Sembayang ndak pakai Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba kira-kira perasaan awak nama ikut di belakang mak. Imam banana ndak pakai Bismillah. Tu badang yang sekolah. Ndak bah Bismillah. Baca bambang mintam. Awak mai kuih baca tu. Kalau awak di kuih dah baru masam. Awak baca lah kang. Babal melihat madok kawak. Nyu jadi imam. Iyo lah itu umurnya jo. Awak lo di bulan lang. Sekolah bilah kau. Tahu lah ambonya jo. Ambo le pacar tiap tahun je kami ko diundang dengan sikonya ko. Nah, lau nak tahu sangat tu. Bahkan ambo kami lalu sekali mulai lagi ko. Ambo wiri dalam jo rumah sana wa jo rumah Niazir tahu jo. Niazir jo Nasir. Adik Jawal. Tiap minggu lulus ko. Jamai lulus ko dari ko. Maghrib mesti tu. Sudah bekerja 8 mau pulang le. Daripada aman mau baik tiap minggu kami ka. Kakabun Mardani kau kadiam bungkuak kabun Mardani melalui taruh ambo namo kampunan tu di Tubuang nama itu Tumbuang buntu ayo duk dengan kubuang lintabuang iya lintabuang kan awak nak tentu ambek ni jadi tahu mesti kau Bismillah aja coba ulang-ulang lang kan ayo aja nah jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah kapalo Al-Fatihah. Al-Fatihah kapalo Al-Quran sekapiangannya. Al-Fatihah dan Bismillah kapalo de Fatihah. Kalau ata sama sawaye 6.666 ayat asalnya 7 ayat. 7 ayat asalnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dasarnya dari ba. Ba asalnya dari titiak ba. Takut takiu ali masam. Mana dulu alih pada ba de mama. Mantap mah tu. Di mama pakai jalan. Ditakut-takut aja nyata takut deh. Alasan mak dulu ba. Oh ditunjuknya di uni deh. Santiang masam kau kira gadang panduk naik kira ayo dulu ba. Nah jadi kini kaji wabong kau kalau Quran asale 7 kandungannya juga 7 6.666 ayat kandungan Al-Quran ini juga 7 lu isi ekonya di sana manyanan 7 kau nampar tamu sekali kandungan Al-Quran itu adalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Tauhid.
Nang kedua isi Quran ini tarikh. Tarikh tu dah waduh. Kalau kami santan nur yakin kaji itu. Nur yakin di mawafak. Kulasah nur yakin kalau baru-baru ngaji. Tarikh itu apa? Sejarah. Di Quran kok kita tahu sejarah. Yang ketiga isi Quran adalah sifaul qulub, ube hati. Kalau gak usah gusuh hati orang dian bungkuat. Ayo masam. Ba anda kagusuh waktuangku. Besok lah tiba pakai ini Jakarta mungku. Kini beko ka pakai tuangku. Manepon jenda si buyuang tu dongku. Ba tu si buyuang tu nyolah babini. Sajak babini ko bini jadi kajuan Dulu sabalun si buyong babini nde tiok kagayo dikine piti bali dagiang bali baju adia-adia gema ko 5 juta. Akini nyola babini kaduyan tabuang. Kemana mo tadi tahu? Kamun tu ayo limun tabuang. Ala babini kami tabuang lah di boy bini itu ka Jakarta. Asa jawe babini ko tuangku yo bana bini itu jadi anuenyo nanaho ndak takana-kana oi sagalo laki-laki wa kalau wa la babini ko maaf ya memang kewajiban bakace orang Minang ya anu mau ko pasang lah tiba di kudua masam memang wajib ummah kadibuwe aku makan kadiagiah baju gayo kadibali anak-anak kadigai baju gayo dagiang kadibali iyo memang barit tapi nge do sana walaupun bagajo kanca bini waktu anca sangai kunyang lanse warno pingai ba udang kapalang panggang bak tabu dalam ilalang wanca bana tapi nge lah bagajo kabuwa indua kalau indua wa dibanding je bini te boy bini wa matah kanca indua lah gede kau membantu kau gigi kita cudi cek kalau ale iyo serius balik cie gigi aja aculah bandiangan kalau orang nak laki-laki gua aculah bandiangan jo bini wak kau nak ancak bini wak bantu tapi pada jo kabin ancak bini mohon laki-laki dagiang gak sagilo ya gak sakil dagiang sekilo 160 habis apa ibu 150 paling murah jawi-jawi sakit je itu 140 nyo beda aja kok maisam kalau jawi sege jawi badan yang tu 16 kilo tapi kalau jawi-jawi sakit tu nya tu sampai 16 kilo ba tahu tong ko bo tanyo tadi baga ada gan kilo bisa ko metam pampalian 16 ko kalau jawi anu jadi sampai 16 je tapi kalau kabau gadang tu 16 ko. Jadi apa sana tongko malam kini? Kalaupun awalnya punya tanggung jawab kabini, tanggung jawab kepada anak istri, tapi indua dagiang gak sagilo, kalakuang gak cie, setahun, ndak kata balian dagiang gak sangat kilo tu indua, kadangnya takui de bini ko sam, yo nama, nyo takui kabini abau nampak bini Allah yu loncang gereja tu. Iyo, sedang tagak coga ati bobi ni mangulang. Baka cek kau lah. Paja saki lo paja. Iyo tahanan ni taku ene dek bini bini tu ganca. Beko banu jo bini lah balaki celai dikicu hewa. Nado cerita laki-laki Minangkabau, laki-laki Manggopo, laki-laki Piaman. Nado cerita takui kabini tu lah. Bado ganca bini awak tu. Iko yo bana sajak babini dililiein dua ada kadium dua oleh tu. Sajak babini makon biasa gonya. Bagaimana 3 kilo sago berapa kilo sago siko. 8 bang, jauh 8 masa. Ndak padang sago koa sago mengopo 8 kilo ke mah. 2 kilo ke timonya. Di siko tibo di Sungai Jagiang sangat kilo lah tangga. Di Sungai Jagiang ke perusahaan 1 kilo lo. Sudah yang baru berarti bola sana. Sago 3 kilo, 4 kilo paling jauh 4 kilo mabini nyo. Aku main dua di yang bungku awak di Kampung Madaniwa. Anda tali tu dosa kali setahun. Juga kasamu augang enggak tidur itu. Aku bangi lah. Nama bangi nyo tu jo bangi kedai.
Indah aja. Dan sasa indah aku aja. Kalau bangi nyoto carawek. Allah kama pakai lo kaji tadi deh. Bagai si Quran bawa dulu. Ube ati tadi. Di ati usua ari kagayo bitinda do sawit lah imah kini tapi buah trek. Ambo sawit mo besok 6 ton 5 ton paling ganda sampai ton tadi mau survei 3 ton pandainya betan. Pi alhamdulillah lah masam 3 ton kali 8 balik bagar masam tu. Kini sawit masam. Pambaleh itu kan upah panen petui lo masam. Itulah dulu masam ndak memikir tuan den lo kau memanen. Tuan bolo memanen sawit ke masam toh. Iya walaupun 2000 na sawit di peron kini 2020 ya di peron upah panen yo palansil sampai tu masam. Tanya te gotui ala 21 rego sawit wana mo itu. Ndak bontuang lo pajak peron tu tak mungkin. Sampai tu panen aku. Di PT Mutaragam. Dia naik dadok mengupun tu masam kampung bodoh nama masam sana dia naik dadok. Mini 3 paling murah kini upah panen yo palansir mah. Kalau 8 balai kalau 21 tu mah. Lah standar tu mah. Lai mahar ko sawi tunggu 7 balai 8 balai lebar sia dewa cuma buah otrek. Tu zaman kini biasa lagi kagayo ko buah sawi sampai 100 kilo nya mah. Kini alhamdulillah lima tahan 2000 jus kilo kan. Biasa lah 3 tuh ngomong gini kau macam pak je sawitnya kau. Alhamdulillah kini Prabowo lagi menang. Kalau ini milih Prabowo sekolah. Kini kau lain je lah lainnya lah menang mah. Kalau petang kau Yohanes suka pilih ya. Kalau kini itulah Prabowo lo lain. Bang aja orang nisan lain lah menang Prabowo tu Prabowo lo pilih lain. Lah di sana ambo di mana saja berada kita pastikan dulu ya. Jadi Quran ube hati ndak percaya uji lah. Nama usuh wa itu tu nyopete kurang badan ndak sanang usuh penyakit na paling kadang tu ndak sakit kepala mah. Penyakit na paling kadang tu ndak sakit gigi lah. Penyakit na paling kadang tu usuh. Banyak na pitiwa tapi usuh ndak lasuah lalo. Di hotel walalo sampai ribu semalam 800.000 semalam tapi mato ndak lalu dong sebab awak sedang uswah anu bengko baca Quran tamela Quran ko salamu duit gak sekali ambo ge peringatan bagi orang na ndak menamaikan Quran ko salamu duit jo salam aja lah bagong mui yang 40 baga pe 2 bal modo lo jo pada dendo ambo je sampai puluhan nama jo sampai 2 gigi je lah putih susu mui aja lah putih sampai 2 lo mui je lah 52 55 55 mui jo lagi pernah tamat Quran gak sekali salam mui duit alun jo astagfirullah koyo babayo aja lah 55 tahun idui lun tamat gak sekali je lai amang aja jo mangaje joy duit lah 55 tahun duit baca je saujui je setahun saujui je setahun ala 2 kali tambah ada joma lah moga peringatan apa jibu barang siapa nendak menamaikan Quran ini salamui duit gak sekali maka dikhawatirkan nanti lah tuonyo akan didik kau bayo kau lihat muah didik didik kau nak tentu dibilang alai di kapal-kapal gaya ciri tu didik nama itu siapa orangnya ini kau orang yang tidak menamaikan Quran nyulai pandai baca Quran kau pandai tapi nyonda amuh membaca Quran itu ini babahayo bapak ibu badona tu dari sudah subuh tu mau nanak bapak ibu sudah subuh tu ya baca Quran sarolah itu panagangi umah manulak bala anak wa pandai mengaji wa suguhan cuba baca awak dulu baca kalau nyuri suguhan nak muara sebanyak kajumai masam anak laki-laki wa do bau kajumai kalau awak anak kajumai ndak kajadi gitu dah atau kata lo baca Quran mulailah bacalah Quran kini banyak orang pandai baca Quran tapi enggak mau baca Quran pandai lagi baca ndak mau kaji tu kaji nanti ndak barokah ndak barakah nama itu sama joto lagi rumah awak tuan cak mahal cak hanya pergi balik kok jonda kalau proses hujan baju toy lagi apa ini sepang udang jonda boleh orang tu menggigi mbak anda pakai toy bawa hujan
Atau karena tu diang sabanai. Tu contohnya sorangan. Kau bawa ayo kau masam. Tando ada mak tu. Tando tu ndak berkah. Ndak berkah tu nama lah hidup mah. Cuma nyoba onda. Jadi kalau bawa suang bonda sekejap yang bonda pareman bonda. Oto ang lain oto rumah kumuhe beka. Pajadam mam. Tando oto tu ndak berkah. Ambo tanya lo oto dah. Setahun umur oto tu pak ibu asalnya kilometer. Pakai itu dekat makamai pak ibu. Kalau agak jauh mah pasti mau pakai. Because sekadar kalapau jonda pak ibu. Kalau lapakan baru kadumai patangko kada mas raya sakit kalamagi bapak ibu ambo di pasisir selatan pakai tarwi. Biswa kau mau kapakan baru mau pakai tarwi. Ndak ada mau nenek ondar tangko. Kenapa? Sabu oto tu dipakai berkah. Nah, oto nendak berkah asa mojo ilmu tadi. Apa jamin kau 90% la pandai apa cukuran sarah lah ngomong. Coba lah kendak kau. Ali duo dia te an duo di ba. Kan tentu tau. Duo di da pan un. Jin duo dia te jan duo di ba wajin duo di da panjun. Din dan jun dia ni boleh. Jin dan jun yang mengajin dan jun guys yang as. Ayo ke mahkamah jo lapi. Kami laki-laki nanti ada domo dia itu kami. Oh ni jin dan jun dia ni. Jin dan jun apa? Ulang lihat bapak ibu kaum muslimin dosana ambo yang hormati. Jadi kalau anda yang boleh terus Pak Ibu. Tiang ada wak itu. Lah, tiga nan kampe isi Quran kabar gembira. Apa kabar gembira itu kau? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bagi mereka surga. Sarugo tu tampai kita nanti di sana. Itu namanya kabar gembira. Yang kalimu isi Quran tu kabar pertakuk. Lahum Atu dalam Quran lahum qulubun la yufqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yubsiruna la yasmauna biha ulaika ashabul nar. Mereka ini mempunyai neraka jahanam. Ada wazikona ka masuk neraka rencana awak tunggu dia lah payah nama surga tunggu awak dia lah masuk neraka je masuk bojo ni kerdila ngai. Dia kandau Inul Daratista Dewi Persik gai. Cantiang lo pilihan Iya, kalau Lydia kandau nya Kristen, iyo saudara kau Kalau siano ni kedila Kristen, walaupun ancana da ibu ke Tuhan kedra. Oh nyo isnyo nongko penggamare banyak aku sampai Malaysia Jakarta ni kedila kada salah botak kali 3 SMA mau meninggal. 96 98 meninggal salah lantak. Jadi tidak ada orang kau lain nak masuk surga, masuk surga semuanya tongko. Iya, masuk neraka juga. Maka masuk surga kabar gembira, masuk neraka kabar bertakut atau kabar sedih, kabar sangat menakutkan. Setelah itu isi Quran yang ketujuh ilmu. Kau nak bahas gini. Ilmu apa? Jelasnya ilmu syariat agama Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Masalah puasa ndak asing lagi Pak Ibu. Sabo awak lah 20 lagi puasa. Salasa, salapan, salasa 5 balik. Gabaa 6 balik, kami 7 balik, Jamai 8 balik, 1 9 balik, lah 9 balik lagi puasa wak nan selesai.
Iyo lai salasa mulai puasa siko. Lah sampai lagi na salasa puasa wa. Biswalah 20. Kalau botarang aja masalah puasa sokama biar waktu. Tapi sekilas saja. Puasa tu adona mambatan puasa, adona mambatan pahalowe. Kalau awak berpuasa tapi pahalowe ndak ado, liam muahwa tu. Tuan yang jawab, latakan tua banawa. Lain nampak jual bolai. Baga nampak ambo dewa cie, nampak dua. Lomba. Kalau dua-dua nampak sudah mau ngaji lain. Allah tu tongku lah dua-dua tongku dan celia. Lah mulai sakit palu celia wa. Yo lah dua war celia. Nah. Jadi Bapak Ibu membatalkan puasa. Tak tahan dewa. Sekilas ini ibu hanya dah ikona kaji ni. Makan tak tahan dewanya. Minum tak tahan dewanya. Berhubungan suami istri siang hari tak tahan dewanya. Memasukkan sesuatu kadang balubang di badan awak, itu kadang awak lupa. Talingo lagi balubang. Jadi cukup ju sulo siang hari. Betapa sore. Iduang balubang. Jadi masukkan kalingkiang sampai lo kapan nak awak. Swih tiba. Tak bau tak senek keluar. Yo pada bayu. Yo selemo bukan kalau nu kan alie. Masuk ke dalam. Tak bau tak sana. Kalau kali-kali senek siko ndak ada masam. Pina masuk sadoe ko do bayu. Ndak boleh ya. Talingo tak katalah. Jambia bulu ayam kan. Yo na sanang so. Emak ta bayang dek ya galai. Kadang jo plastik aja karate alamat tembus ke coba lihat alamat dia lah. Nak tahu dia tak? Ndak nak. Jadi ndak tahu tak? Dia nanti sampai tu tahan tawanya. Cuma don ndak tertahan. Apa itu? Nama membatalkan pahala puasa. Atu bagunjiang. Kau kada join dua siko kau mana? Terus terang jalan lihat doa mama pandai bagunjiang. Siana nyobu indak tu pandutol. Oh ya mama tu sana di induk li pandai bagunjiang. Selama Ramadan awak dilatih supaya nak bagunjiang. Latihan kau majadi biswa gayo lagi jadi ulang lo balik. Awak lah bagaja selama setahun sebulan tak bagunjiang, selama sebulan tak bingi, selama sebulan tak sakit hati, selama sebulan tak baduto, lah bagaja awak sebulan lagayo lagi dosa nak yader lagayo jadi ulang lo bagunjiang laki tu lihat. Dan laki rempayah kau. Ba anda kalau sebagai Allah juga. Tu kan ada sabu anak laki wa ki urang masondak manalo. Dak talok dek laki le dah. Nama gando tu kajan ba laki-laki gayo. Ane mangado wa mangandang kau. Ambo lo kan mencari laki ande. Awak diundang mengaji kami laki lo kan dicarian. Siang-siang je karajo. Lah jadi waktu mengaji diundang orang itu laki itu kena carian. Ambil orang ni ndak laki coba masuk anamo. Itu diturui anak anda le. Kau dah dona mata-mata kau ndak laki kau nak. Kau ndeh kau ndak laki ndak perlu nak carian le kau dah. Angke laki dua lagi mati kau. Astagfirullah. Nah, jadi ini membatalkan pahala puasa. Babuko terlalu banyak malakuhi bagi laki-laki. Laki-laki kau punya kia. Anakku kadang-kadang kaden menikah jodoh dulu gigi jo lidahku jadonya. Gigi jo lidah jado ba alo cago kan. Ba bantu itu. Gigi ce lidah ja kini la dem buen ko umma. Kini balik ko lanang sawit, ala balik otogai, ala bagan nak kau di den. Anak ini penggane. Kini kau malawang kaden tagako, atu namanya malakui tu. Ano dia galak ano bantu tantu lo dia. Alah, jadi Bapak Ibu hati-hati. Nah, setelah itu kini setelah saya tunggu kini ke wajib paling. Ayyam ma'dudat. Ada usulnya nanti baca dek saya dari Pak Kiai. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatum min ayyamil ukhar. Hari naruh dibilang, harus dietol
Pertama hari nanti tong bagari awak sakit na indak talok puasa. Ko ado mata orang tutu, mudah-mudahan mungkin sakit. Mata awak dek tua lah 20 hari puasa bangkit panih badan. Kace dokter nak sama puasa lu mayo badan nama sedang panih. Bagari awak ndak puasa dek sakit etong. Sudah tu Pak Ilo ke Medan naik trapel sehari semalam. Pulang balik sampai hari sampai malam. Mangko bagari lo lape poso dalam perjalanan. Sakit dalam perjalanan plus cile tambah haid bagi nama mata. Kodo nama mata uni lapas tijo tu nyo. Sekali sebulan lampu merah baso wae datang haid gak seminggu. Anduang ado jo haid lai. Amang gua lo. Ayolah. Tang nilai jo haid lai. Indah kan? Ende dak doli ronde nak. Ande lah pada si ande dak do ande haid dolai. Maka kok lape posone kok sakit ande. Atau kok dalam perjalanan matu mendadak ke Pekanbaru naik travel tulansan de tioto ndak talok puasa silahkan babuka. Nah kalau dek perjalanan dek sakit dek haid ndak badoso ndak puasa. Tapi kok dek batukang bangku. Awak batukang mahato mana yo bana panen balapi atau menodoi sawit. Kau si kau kada juga tukang panen. Bandai kampung bos kau kemana? Yo tukang awak tukang di pesantren tujuan anda do poso awak amu awak jadi tukang gas we. Kecewa kalau tukang tak perlu na poso kiruen. Tukang panen sawit tak kata lo ndak lo perlu poso pae dah. Di bangku dek jadi tukang, dek jadi tukang panen sawit, dek jadi sopir oto, ndak puasa berdosa. Pidek sakit dalam perjalanan dek haid ndak berdosa, ndak puasa itu lebih dia besar. Nyo dua-dua wajib dibayar tau, walaupun dek batukang, awak batukang kau ndak telok puasa bayar tapi berdosa. Awak dalam perjalanan tau kau ndak puasa dibayar ndak berdosa. Itu lebih beda itu. Nyo ada garansi kalau dek sakit silakan. Dalam perjalanan silakan. Piko dek batukang dek mencucua sawit, bercucua nampak apa? Putui sekali itu. Jo palapa ya gitu. Palapa cie sawit setelan sekalian tak aja. Baklo caro mantak ada itu. Tajam gak tian itu dah rodos itu. Awal limo kalian tak anda mau putui loh. Ada campaknya itu dosa ni. Oh supaya lo pergi kalau ada cibol. Nggak talok don campak aja lah. Terus pandai ladang pandai neng kodo. Kalau sampai tan gage lo deh mau metam, mungkin lah tukang pandai lo begini. Pero ndak gage. Tempo so. Deh mau kok sagalo tukang todos, sagalo tukang panen di mana saja berada. Ajan kecewa awak deh memanen sawit atau awak indak puasa doh. Anak dado adik-adik mau tukang panen tu anak ia dado Kabun Mardani Bawan Pasaman Barat Saman Timur dado sawit bagara. Dek gara-gara memanen sawit batal puasa wajib dibayar tapi berdosa. Dek dalam perjalanan wajib dibayar tapi tidak berdosa. Itu lebih beda. Dek batukang berdosa, dek dalam perjalanan tidak berdosa. Sudah tua lengko bayar na katigo pidiah. Bagi ande-ande apa-apa nan tuo matau mo ko adoin dua awak rumah nala dua di kursi roda ko ado min tuo awak nala tetelantang di kursi di rumah ndak posonya dong ko baye pidia ampe tekong sehari pe tekong tu berakin itu dapat 20,000 tu mesam boleh murah nah tu 20 lah murah tu dah 20 tu bagi danau nenda bagi huni dah. Bagi huni bagi dolo tu yo molehnya. 8 baleh kini ni. Terus kilo tu. Iyo 20 kini lah kalau untuk pidiah. Uni murah-murah apa kena uni tu. Bukan tu nak kilo 10 ah. Amma awak nak pesok lagi pidiah 10 masa. Nyo pidiah tu jo fitrah hukumnya kalau balabiah bapalo kalau kurang dak sah benar. Contoh fitrah 10 tekong tu ndak kurang saranggam dari 10 tekong ndak sah pitau ni sado itu tuan cak di lebih aja lain apa fitrah ampe puluh 3,000 standar negara kalau ambo membuat 50 santri nabon anak baga pita buya 50
Orang kampung kau pitang barang mau peluah. Pe peluah bahan tak sah. Nyoka bagian kayak waktu gak dinaik step besam. Ndak MP5 sah. Nyo standarnya MP3 ni, MP5 lah lebih mah. Apa dia ni kau? Lah jadi lah lebih rugang ndak jo dari ni Nah jadi Bapak Ibu kaum muslimin, nah wajib kita bayar fidyah induk awak, amba awak, mama awak nak sakit. Sudah tu ada bayi dua fidyah iyo puasa bayi lo. Atu orang matah tau, orang mengandung dan orang menyusuan. Tu bayar zakat fidyah, bukan zakat namanya tu, fidyah tu hadiah dan do basawai. Kalau orang menyusuan bayi dua puasa di bayi, fidyah di bayi. Orang mengandung cek, orang hamil cek. Sama tu nyenda orang mengandung juga hamil. Beda orang mengandung juga hamil sih kau. Sama. Tu makanya kalau takut akan naik dua, mau sarankan ajan bulan puasa mengandung. Kalau kamu mengandung gak yo buwe. Tu nak tahu ambo tu ni mencaroe tu. Kayak awak tu balo caroe je. Malu tahu ambo caroe tu tu. Buwe lah dia awak caroe. Nah, jadi oleh itu Bapak Ibu, dua. Yang terakhir zakat. Zakat kau ada dua, zakat diri dan zakat harta. Kalau zakat mal etong pitiawa masam mangale sawit salamo setahun lah baga pitih masam. Kaluan utang di bank kalau ada. Pitiawa salamo mangale sawit lah 1 miliar tongko. Kalau 1 miliar berarti 1.000 juta. Kaluan 2,5%. Berapa itu? 200. Iya tuh masam. 20 juta. 25 juta nak? 25 juta. Kalau ada pitiwa 1 juta, zakatnya 2,5 juta. 1 juta. Kalau menggali ameh mau dituju, legaleh juga zakatnya 2,5%. Namun zakat engkau sagadoe jo modal bagai awak ngali ameh di telah sewa sekilo mak. Siapa mengalih ameh sekolah sejuan, besok ngali ameh jangan tara. Ni pernah dia zakat man. Agak zakat itu kini ni jual walaupun lah bangkrut na. Dan mengalih ameh hendaknya tongko zakat lagi juga lah ya. Belajar aja. Sejuan ko mengalih ameh kerja jangan tara mak. Masam. Kini awak kaji nak zakat ameh dah. Zakat fitratan nasa alaiha, mensucikan diri. Diri awak kau dizakaikan. Saposiana kaba zakai seluruh orang nado di tomah awak. Awak nangale ame ko awak mangale satenya ko. Mangale sate ko kalau 10 kalau bare masam. Jo bali 5 juta sehari, 5 juta kali 10 50 juta jo bali sehari. Ngale sate ko modalnya mengeneknya kok. Kok ketopek tu isi sapinji nya metam. Tapi panuah deh. Santiang ngale sate ko. Kok daging dilayang alu sadang cik kuku. Iya kan ada sate santiang. Sakilo tu baga cucu ada pe tu. Walaupun mangale sate, mangale sayur, mangale martabak, sagalo gale, sekali setahun etong. Karengku iya. Kadang-kadangnya lah bangkrut makalengku labi ala kabi wakatuang pitiang nak muau jakai. Laden sindiang, laden minta jakai ang damu hajong magia, asai lah nang le. Tu lah gak kareh tu muda. Kadang yo mau kere, lo mau dia orang tu. Disuruh orang buat santri disuruh bantu lah anda mu, cekok salam mu kayo lah. Mati yang kini lihat. Iya. Lah payu aku mah dah, lewat rezeki dah. Kau perlu bantu pondok. Ayo sampai kini kiri dah tapanggang, matiang jaden. Yo ndak mau sabui lo ke dah. Cuma kan orang Tuhan banci lo. Awak harus sadar Pak, kalau kayo ketahuilah bahwa kekayaan waktu milik Allah. Dalam sadati aja maksam bisa diambil dari Tuhan melihat. Binyiwa kan cak sadati aja bisa hilang. Anak kau tanggaan itu tidak doa kuasa itu dia kau cialan. Dan di mana dua lah pindah ke kandang kau. Calian tinggi sekali balik oto karudi lo tu le balik oto. Awal aden kontan oto balian ugang jatuhnya. Ugang balik ada mau balik ugang balik yang oto cengkula ibu aja le tongko oto panzabu gue tarwi je. Balik oto ceng puingkin. Dah do pindah ke duang ke telangi lah. Sebawa tahu.
Orang-orang tukang balian wa oto tu masam ndak lo nyo punya rezeki punya piti tu. Allah lo punya tu. Bako awak di balian manggari anak dia yuang tu balian tu ku kotoa Allah lo manggari anak dia tu. Di seluruh sana nama rantau di mana kau berrezeki jangan lupa bantu masjid, bantu anak yatim, bantu pondok pesantren. Kau nak lamo kayu tu do masam, you mana nak lamo deh do. Murah deh Tuhan yang bini di lagi orang. Aku nulah bawi le. Itu bahasa lamo awak na tu bang. Takkan na tu kita ala kadang aku nulah bawi deh anje. Bawi anak kadi kulum deh awak. Tu bahasa lamo na tu masam. Sagi di baca orang gini tu nyo. Kulum lah bawi dah engkau je. Awak lah akan dah lah bawi di kulum dia. Kamu sampai kini masam lu tahu dah mak apa mu kasih kulum bawi ke? Bawi amu kasih ke? Apa? Dah usah sebut ini tu dah. Sampai matomu je dah. Ayo pe tu nan tahu ah sampai matomu yang kau nak bisa tu dah cek. Lah jadi gini kaji kita kembali ya. Tu masalah zakat harta. Kau mengalih ameh, mengalih kain, mengalih pakaian, mengalih perabot. Boleh Pak Haji Badul tu ah. Kini enggak dong galih perabot Pak Haji Badul ndak ada. Galih bangunan nak, galih bangunan. Galih ada engkau, galih sate. Kau dia mau galih sate, kau di Medan aja nonton Pak begini atau begitu galih sate. Dek kalau ada jaket suara, suara depan engkau, mari kena engkau jaket jadi ya Pak tu. Kalau kaji nalang kau tapi soak kinan sate engkau je. Sate 10 bungkus kini kau bagade bo na 180.000. Sate pambales bungkus ini kau. Bakso lah 16 sebungkus ini kau. Nasi 22 sebungkus ini kau. Nasi murah tu yo. Kau nak apa tu ni? Iyo nasi uni tu tak lama. Buena no jangau. Tabaun kasih pangudang tu gulai uni tu. Ikon tak baresep tu yo 2 balai mahalnya nasi tak lama tu yo. Lama-lama nak sampai nak dicari tu kau. Di mau ni kedai bagan dijual ke ambo perai kan orang si murah ambo itulah perai itu ni namu ambo di itu mah tiba kau bagan ni perai nyingku asam banget lah mak tu perai lah je lah kalau di kampung kau jalan ni di kampung kau 5 balai nanti nak 3 balai 6 balai nanti nasi sabung kue. Kau di Medan Jakarta tu kadang nasi nama tu apa ibu tu mahal lah. Nah apa juga le hari kapuaso hari kagayo etong. Nang kadang etong tak jual Bali do masam. Tak masuk jo modal sama juga mengalih ameh ni. Tak ameh nak jual nak kadang di tahu lah. Jo nak dalam talase tu kan baga ameh wa. Nak kadang etong tu baga omset wa saudara. Kain tak kata lah, galai baju tak kata lah, galai barang bangunan tak kata lah. Ikon malai-malai ngolo jakai Tuhan mambia, panggang deh Tuhan, tibo banjir, disalangan diugang tak dibayi-bayi, piti diugang. Saya lah, tahu lah mau nyampe nanya, nanti kan tahu di sana apa banyak tu lah seminggu ni kagayonya lunjo do taranga bajakai ni dah. Kau santri wa sampai puluh ka mangango je minta jakai dah gele Pak Haji sagi magi petang kau 1 juta punya. Adilah 1 juta kan Allah juga nama itu. Masam kalau jakai lain. Allah kat yo dega. Pailah kat yo ko mamak le Ora dapat jakai 20,000 Alah. Sudah tu kini terakhir zakat fitrah. Zakat fitrah ini 10 tekong atau 2,5 kilo atau ampe 33,000. Kaji nak dibaca ke sia wagihan ka itu nak digaji. Kalau masalah banyak itu volume itu amuh aja nak ago-ago gitu dah. Cuma kadang-kadang awak tu kasia kadang dia pitala 5 tahun tong kuah ndak ada bebeta tu ndak tentu kasia kadagi. Awak laki wala baing ko bisa jo mari mo pitah, bisa pi awak nak bisa pitah kanyo doh. Ke laki aja pitahnya. Asiang-asiangnya kan. Laki lah baik. Kalaki sialo nama nunjuan dewan nah pitanya waka kalaki wajah pitanya kau ugang lain pitanya timur laki wak apalagi pitah wajah siang-siang je kaju nama itu ndak sah pitah kalaki lah suami aja pitahnya kena karena pitah innama sadaqatul fuqara wal masakin wa banis sabil orang fakir miskin orang karajo jana Allah mu Allah jono masuk Islam dah ada di sini. Orang sigarim dalam keadaan bautang banyak orang itu. Tapi bautangnya dek ben saya
dan dak do makan utang bagi siko utang lado siko atu de man saya giap tak tongko inyo yo man sai ko lai ka wa giap pita pinyo dak do sembayang dongko dia gia jual zakat fitrah iya nan dia gia tu nak masalah sembayang do masalah miskin mudah-mudahan dek dia gia zakat fitrah untung ammo sembayang abilo ka tuwe ngko siale ko imam kati fisabilillah imam tarawih awak do batigo agi imam tarawih cie la bae cie orang miskin cie ajan dia aginya ka imam sarolah bagu luang je imam tu ku imam ada yo la renya dape ampe ka luang de ala bae bace be je ton ka tibo jan pajado suwa jadi imam sekolah je bului ren je bului di pandai lawak masyarakat agi imam tarawih cie guru nak mengaji cie guru wirid awak kodo wirid subuh kos sekali seminggu tongku mau ulangan kamai agi alo tongku tu cie nyotiok minggu mau ulang awak kaji mah menunjuk awak kaji ada gelo zakat fitrah waktu waktunya kapan sebelum katian di mimbar terakhir lana ya kati di mimbar siko kamau semua gayo siko disugau ko sebelum kati naya mimbar pagi supaya ngayu tu gia zakat fitrah tu paling lembek tu mulai sehari poso sampai kini sampai terakhir boleh gia zakat fitrahnya kalau nak ada gia fitrah bangko muallaq bainas samawati wa ard tergantung selalu amal wa antara langit dan bumi. Dia mudah-mudahan Bapak Ibu pastikan dengan nuzul Quran nai ndak pandai baca Quran pandai baca Quran nai ndak pernah baca Quran nama ndak taniak masuk pesantren masuk ke pesantren suatu jago Ramadan anda dan sempurnakan dengan zakat fitrah semoga segala ibadah wa diterima oleh Allah Ta'ala dan segala dosa di